donc qui est toujours là, qui nous ouvre ses portes en cas il y a des petites comme ça rencontres. Donc Hakim il était toujours là avec nous, donc je tiens à le remercier. Et voilà. النرث يطلق الناس تاع الصحة النرث l'association Africa مثلا كابيل l'association كابيل لهم ما كدير تيملي لي تاعي سوجيتيد وبدرا 24 ساعة يدي صافي ما با 24 دونك هكا تسد القضيه معنا دابا زمرات دينيا اياكي في بنود بلي داكي دي فرنسا داكي دي تولوز قدشم يعني دي في بنود بلي يبدا لفغي يوكل اتقدشم غاف مسلاك غاف يد السنه أولي نقطة نمرت أعطاس وفرحة مليح حسيتي مليح يبنى هذه نير لابون تنمير في صفر ربع donc des éditions franco-berbères qui ont accepté de publier ce modeste recueil de poésie, notamment Julien Fischer. C'est quelqu'un qui active énormément, qui active beaucoup dans notre cause. Et il s'est donné à fond, et je le remercie surtout aussi pour ça. C'est quelqu'un qui a sillonné l'Afrique du Nord. C'est quelqu'un qui a sillonné l'Afrique du Nord, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte. Dernièrement, au Sénégal, il y a deux يغادر في سيوا ولشان داروا يدراها تنقلي شي ناس يوكن تنشبيت لنا يوكن إبليس لنا هذه الكنيس اللي تالي تاقينا مسينا تنمير تاع تصطاس جدو غمرسي أيضا نظام هذه نير تنمير هي على صديقي اللي هو لم يالو تاع الكتابة تاع الخوات لم دياز دابا ودوين يقدشن اطاس غاف توثلاث غاف يدرس منها اسيدي عطاني مير تيمي يقبل يخدم السوق نيس فرياكي سي قبيليت غار فروميت هذه نعطيني مير خير النظام هي مثل حسن زياني يوم يقدشن عطاس داغون غاف توثلاث غاف تقبيليت اليوم سيك مقرن نشنا أقبيلي مرا خلنا على حسن زياني نشغور تخمينا أثرباع في الفلاوة النوارة مرا دقراض الحسن زياني أدقراض الغواري ذا مدياز أم قران يسعان أزاليس يخدمنا تصرف في السلايت وسيني خان ميرف إمي يدوريض تزوار تالي إمي ثم نوض سواين تسارو إمي ثم نوض سواين خدمة أشينا خان ميرف ستوستا تورا ثقاب أمشي دوسانت سيزيك اللي أكا تارو تعرض لارو قبيليت المسلمين تنبياس أي تارو تجد كان يمانيو إنك أي كي بدأت بالسداويت مولد معمرين في تيزيوزو ضرا وساني وساني السعيد وين يكون قارة وين يكون تسيديرا الناس قاميين عاودني دايما كانت تقعدرها سنسيوية جدا كان روح وسالني وزراء كيكني في اليواين أي نتارو وتغمر روح أنا ميدا سمية مضاغر عن كندا لسين تيدو كل تدرسات
أين منقارة أرباز إناس يتكلم دفو ذا القرآن إوا كان إسفراياكي يتفغن على الفو غادي نراكا أيوا كسكواس 2010 2011 يا ما في لي الحاجة غادي يجمعان ما إلا ديال النير ما إلا التبريد ديال النظام تالي يبدا كي قرا تسفرون غسيل يسينا كملا هذه نافذ مير في القرآن وغرباز إناس في ذكريات درسان إناس غرباز وسلمى بنت ثري تقريبا دي مونريال إمي يدفع أفوذ إمي يدفع داغن تسويق كوكويني بضار أسا سفار تزن تاكيني إسفرا أول التقاب يسد دي ثقدا زمرات ديني ثقدا ما تدي يلا كديني نتخمم على فلوس ما قيمة كنا الكانون أقدم يضارون يلحموا لي فلوس ما أنا غامن زمرا ما كان يضار ثقدا نتوبر في الياس ثقدا الدونيف وين يتعدين غفو مذان وين يجرب ولما أي نوري غدا كيني مشي كان باين نجربها زمرا ديالنا غاين ولا جربنا تويا غاين موحود فيها ويا إبنا أما كان يدينا أكثر الناس يسنتالي لنا ماكيني الغرفة خيري توداف دونيس الحلف شباب عربية قبيلي يسفرويا في الحلف ولما زمرات ديالنا الحلف يسفرويا خاطر بسواع ثاني عندها تيليض مخصوصة وتصور دارا غير نبغي كيما وثني دارا كنت تبغيض وزمير بغا تسفرو الكذب هاد السفرو ديال السواح اللي تاع السواح كنبدا يتركب الخطر السواح كنبدا توفيق إيماني ملي تعدى ثالوث الزمرات تسفرو ملي دي ثالوث ثاني ثاني ثالوث يمكن روري من يشبان يزمير هذا يسفر أو ندغرا كان استراولا تزواج أين مسمى أين مسمى أول نمسكا dans le monde de l'auteur زعما تدرس قبيلين أنا تدرس رومي تدرس رومي parce que qui comprennent pas un peu le tapis je vais lire en français le mot de l'auteur je vais lire en français. Notre culture est fondée sur l'oralité. Elle puise sa vitalité dans le verbe. Malgré les innombrables tentatives menées pour provoquer son extinction, c'est grâce à l'oralité qu'elle demeure encore vivante. La poésie a joué un rôle désormais reconnu, décisif, dans la sauvegarde de la langue qui la véhicule. Dans ce sens, l'exemple qui mérite pour diverses raisons d'être cité est celui de Simon Hamad. Beaucoup de Kabyles sont encore capables de réciter par cœur des textes de celui qui demeure un grand modèle pour tout poète. C'est lui qui a dit « Au nom de Dieu, je vais entamer le poème, puisse-t-il être bon, et s'en aller errant dans les plaines, quiconque l'aura entendu l'écrira et ne l'oubliera plus. L'esprit sagace en comprendra le sens. » Tiré de Mouloud Mamré, les Isfra de Sima Kamhan. Le mot poème, en kabyle, vient du verbe sfrou. Sfrou, ce qui veut dire élucider, éclairer. Pour les Kabyles, le verbe a une place prépondérante dans le vécu de tous les jours. C'est sans doute pour cette raison que des poèmes anciens ont pu survivre aux nombreuses dominations coloniales et plus récemment à la séquestration de la langue, notre langue. Les mots du poète ont plus de force que le langage commun. La force du verbe
dans la poésie kabyle, peut mettre en valeur des idées en les exprimant avec plus de persuasion. La poésie kabyle n'est pas que belle, elle est rebelle, elle est critique et dénonciatrice. Le poète est intimement lié à sa société. Les événements qui s'y produisent l'affectent en modelant son verbe qui, à son tour, introduit un impact non négligeable sur leur tournure. La poésie est la parole des gens muets qui n'ont pas la force du verbe. Le poète sème sa poésie qui germe dans des champs réputés non fertiles et il n'a nul besoin d'arroser ou de défricher. L'âme d'un peuple peut s'exprimer dans la poésie et le chant. Dans la pierre et les mythes, celle des Kabyles a choisi le verbe. Avait écrit Taha Benjelloul dans le monde 1980. Du poème peuvent découler des dictons dont l'impact positif sur le développement de la littérature est inestimable. Voilà donc moi ce que je pense, l'apport qui est l'apport de la poésie kabyle dans notre société. Et notre langue demeure telle qu'elle grâce à l'oralité, nous a été transmise par l'oralité, et je dirais même que grâce aussi à la chanson kabyle, qu'elle demeure jusqu'à nos jours intacte. Ça, c'est pour moi une évidence. Je vais vous lire Awel, donc qui est le premier texte ou le premier poème de ce recueil, là, qui commence par Awel qui est le verbe. Alors, يوضد أول غير النار يوضد أول غير النار والد ربة سوسمي يلا ديك تسيان ولا يجفل حدو سيسلي يا راغي مانيس دام النار يزوالي وجدود سوسمي. Je passe à la traduction. Au palais, le verbe arriva, verbe élève du silence. Elle était dans l'air du cerveau. Et naissant, nul ne l'entendit, et se féconda à l'avant du peuple silence. يداوى ولا بوهان أذريد يتنرني ونيس يسلم يفخيت ندام يكين يتجاثهوني ألا غامك راه يندم يسلياس يقنعي دايني أويد يعبدن أوال أشي يسمقسم ديال القيماس لما يستهيا مازال يلوي يزدل فلاس تفكاماس صغار من المحال فغليت ثوبلي فلاس. Alors, soit ouais, مرض نطقيمي سوا واه يزمر دياوي غروين يلهم يزمر دياوي غروين ديري يزمر دياوي غر صواب يزمر دياوي غروين وفيف اوان ويقبل راه ولا عواد يجزم اوان اللي ثاق ذا شي توبادن ذا شي مي توبادن سلامة سميد يسوال معنا غير غرس تعزيم تبدل موال سوال يران يماون أخمان تبدل موال سوال يران يماون أخمان. Alors, vous qui vénérez le verbe, pourquoi l'avoir dévalorisé? Si vous l'aviez justement estimé, tous le protégeraient. Vous le traitez en insensé, faisant sur lui s'abattre la terreur. Vous qui avez entravé le verbe, dites pourquoi vous le craignez. Vous l'avez entendu appeler, mais vous êtes sourd à son appel. À ce verbe, vous préférez un autre, le verbe qui bâillonna le peuple. دي شوال يكشبح ووال يسعانا مبدن المعنى دي شوال يكشبح ووال يسعانا مبدن المعنى أمشوم يضاد يتعوال
بغوفري يسعى الفتنة دي ديق يتعدي ووال نوين يسلان صلبابنا. Alors, dans l'épreuve, le Verbe se fait gloire. Alors, bon Jean, et là son sang se plaint. Le méchant veut le voir aller en hâte de son chemin vers la lutte. Dans l'oppression, le Verbe passe pourtant, le Verbe qui connaît le secret. Le secret de quoi? Le secret de la sagesse, tout simplement. الدينار مصبغة موليني بين الطاغون الأمور فغورنا أكثرها ودي خدمت je l'ai écrit là le poème là que je vais lire en 2011 il est là-bas de Québec اسمها تغريد والدود le cri du peuple يا ذا الوسب يظلي يا ذا الوسب يظلي يمزون يطجر يغلي يغور يجي النباس أغلي لي ذرا فلي كسبا الأرزاق ستمغلي دن يرود المحناس يلا رب التوالي أعلاوي وفتفلي يا نار يسن المرناس أوين يتربين في مسار زرع من الهم بسار يوقع قاس ذي المورثي تيقلام صراس المال تفكام النوبة غشوال تشو بلاغ ذي فودارتي أتراجو تلوث الضال زوكراجو تافقار في مال ثرنا في الزيتيس إليري. Alors l'adaptation un peu de ce morceau là que je viens de lire, je vais lire en français parce que il y a parmi nous des personnes probablement qui n'ont pas compris ce qui a été dit en cabine. Aujourd'hui semblable à hier, comme si jamais le soleil ne se lève ni ne se couche. Le jour jamais à la nuit ne laisse son cours. Montagne, sur moi, époule-toi. Par le regard, j'ai conquis tant de trésors. L'injustice engendra la souffrance. Dieu m'en est témoin. L'ennemi m'a jeté à terre. Dieu sait les secrets de l'ennemi. Vous qui attisez les souffrances, vous avez semé un trouble tannant. Son germe s'est répandu sur mon pays. Vous avez emporté ses richesses. Vous avez frayé voie au mal. Le mal s'est répandu dans ma vie. J'attends que vers moi le répit regarde. Je plie sous le poids de la tente. À mes épaules, elle est pesante. أقرب ضيقك قربا قرب ضيقك قربا الغلام بدوية ضي تيغفن أين يا غاك موثي سنسني ذك غيلي فن استمسلي فنسن يفزن أران الزرب المسلم نغير بيدي عدان نغير بيدي عدان زي غاد يرني زوران مغينس الزور ذك بكايو أحكي سار من وليس تديانتي وحدس سوهم ولا ديك مسناون سي زمان في الليل كحس ونيديو ساني يلحس يا الزبرة ديال فضيسان سوغا حدور دي حسس السكارو بكس البصر يسمع دي الشيوات سوغا في زرفانيو زين دغار يخفيو ننسى الكلماني تشكيلا ميسي بيسيو زيغد نتساغي لاخسيميو يناي يبدل يسوي الرايك رايو سيقولا ليك رايميو أذنبها بس يسميك يهدارو لي يسفهام نكراني يا كمام ومعذور وذا الحقيس نتسايب الدرت خمام ماذنك دابوكام في فرق يبعد من رئيس يكرر يوقم غارثي قراين دم ذنكي يتشابس فليس يكرر يوقم غارثي قرا يغالين دم ذنكي يتشابس فليس. Alors, de ce bien, je suis le possesseur, mais ce sont d'autres qui en tirent profit. Pourquoi donc, ma terre? Ils m'ont accablé de tourments par leur langue si noble. Ils ont émuré ma connaissance. Semblables aux autres envahisseurs, leurs racines pourtant prolifèrent. Sur ma terre,
L'injustice les a fait pousser. Par qui espère sans abdiquer, unique est mon épreuve. Les savants même en sont ébahis. Ma situation s'éloigne tortueuse, qui vient peut me supplicier entre enclume et marteau. J'ai appelé, nul ne m'a entendu. Aujourd'hui je me lève pour combattre. L'injustice se voit pousser des corps. J'ai appelé pour défendre mes droits. Ils se livrent contre moi. Ils me disent, calme-toi. Je croyais mon fils à mes côtés. À présent, il se dresse en ennemi. Il me dit, change tes desseins. Ma décision est la sienne. Mon cerveau se déverse dans ma bouche. J'agirai en ton nom. Il parle sans se faire saisir. Et moi, il me bâillonne. L'un a raison, un autre n'a pas tort. Lui a changé sa façon. Et moi, je demeure interdit. La paix est bien loin. D'abord sur la voie droite, à la fin, il a regretté. Il préfère me sacrifier. Ouais, merci. On dit peut-être à Yohan. Ben oui. On نوع قالوا يجي تسوسمي نبدأ تسوى تسوسمي إلا تسوسمي تسمي ولا سوا أول آخر أسمي تسوسمي ولا تطبخوا Voilà, c'est ça. زياد داوك أول يسهل المعنى تسوسمي تعرفي ضغط تسوسمي نيكي شتاق نوال ذاين يقوغ يمي يعزو ومزوري ووال درغل في طور تولي بالهنانة وشوي تسوسميو تشور ذاوال وين يتفاهمون يسلايس تسوسميو تشور ذاوال وين يتفاهمون يسلايس حسف او نتسوى السيوليس تسيغرين لاياس ما يعرف يخفيه يتغوال يرثلوه ترزايس. Voilà. Je me résigne au silence, moi qui ai soif de parole, bouche muette, sourde oreille, œil aveugle, s'égare au paix. Mon silence est plein du verre, qui le saisit longtemps. Écoutez, il vous appelle. Son appel est de désespoir. C'est mon esprit court et s'égare, chaque thème a son mérite. اللم ظلمت يميز من دير ذي الغرض نتسوسمي اللم ظلمت يميز من دير ذي الغرض نتسوسمي أريد الواحد وخمم طرف كان شمي تسوسمي ما ورد حتى هي الله غور يومي ما تجي تسوق ليا وكذا لوين الليل تدريت في حالة تتفاهموا بالكم يستفمي أخميو ورث الفيرا لا يرق مزال أيدي أخميو ورث الفيرا لا يرق مزال أيدي. Ce n'est pas que j'ai peur de ce qui n'est pas, encore bon éclairer mon histoire. Vous êtes plus agile dans l'art de méditer. Ma pensée, je ne la cacherai pas, elle arde au midi boulant. كيشكايك فوق تفغ صواب ديال السوسمي يرتدو فد السواد يرتسوسمي ديسيمي تسوسمي وثغر البواد ورثلك تنومي يومي الأخبار يومي تسوسمي دي ماول أي تحصل ولا مني ستوك ثغر دي مسلية أري راك كماما يمي أوالي تنوز السنين. Quand s'achève la parole, dans le silence, je trouve la sagesse. Chaque malheur appelle, chaque silence est jeune pousse. Mon silence domine le verbe, il n'est pas une habitude. Encore bon les paroles, encore bon, puisque le silence est verbe. Jusqu'à quand m'écouteras-tu? J'ai abusé de mots. Bouche, je te muselle,
le verbe dans leur sonore et trébuchante. Dernière finale.